Konami vam je prodao priču o ukletom gradu, ali prava istina zakopana je u dnu koda Silent Hill F-a, a to će vam zalediti krv u žilama. Hinako Shimizu nije samo preživjela, ona je nulti pacijent u najbrutalnijoj psihološkoj studiji u povijesti gaming industrije. Ono što ste mislili da su čudovišta, zapravo su forenzički dokazi zataškane traume iz 1960. Zaboravite sve što znate o magli. U Ebi Sugaoki magla nije vremenska neprilika. Ona je manifestacija sistemskog gušenja. Analiza skrivenih fajlova otkriva da Hinako ima samo 15 godina. Ipak, mehanika njenog preživljavanja programirana je kao da nosi teret ratnog veterana. Developer je u sam kod igre ugradio trostruki sustav praćenja, zdravlja, izdržljivosti i razuma. Ali evo onog što vam tutorial prešućuje. Njen razum ne pada zbog čudovišta, pada zbog interakcije s vlastitim okruženjem. Svaki put kada Hinako prođe pored ogledala, svaka objava njene obitelji, svaki lijek koji joj navodni prijatelj Shu ponudi, to su joj zapravo okidači. Shu joj daje crvene kapsule za tenzijske glavobolje. Analiza skripti dokazuje da te iste kapsule ubrzavaju halucinacije i rast crvenih ljiljana. To zapravo nikad nije ni bio lijek. To je bio mehanizam kontrole. Hinako nije žrtva nadnaravnih sila. Ona je zarobljenik vlastite zajednice u ruralnom Japanu 60-ih, gdje se ženska neovisnost tretirala kao kliničko ludilo. Najbrutalniji dokaz leži u glavnom antagonistu, čudovištu u Shiromuku vjenčanici. Igrači su mislili da je to samo još jedan jezivi boss u nizu. Deskripcija narativnog stavla otkriva da je Shiromuku zapravo Hinakina agresija koja se odvojila od nje. Taj entitet nikada ne lovi nju, on lovi njene zlostavljače. U jednom od najmračnijih skrivenih završetaka, poznatom kao Fox Wedding, otkrivamo da je Hinako unaprijed prodano ugovoreni brak s čovjekom pod maskom lisice. Njena borba protiv čudovišta je forenzička borba protiv vlastite sudbine, u kojoj brak predstavlja smrt njene osobnosti. Pogledajte i njezin dizajn. Namjerno je ostavljena njena desna ruka, otkrivena i mišićava, razderanog rukava. U klasičnoj umjetnosti ruke su simbol muške ratničke snage, dok se od žena očekivala krhkost. Čudovišta s kojima se suočava, uključujući groteskne manifestacije straha od trudnoće, dizajnirale su isključivo žene u razvojnom studiju, a sad se možda i pitate zašto. Zato jer je trauma trebala biti kirurški precizna, a ne neki jeftini vizualni trik. Ovdje prestajemo pričati o videoigri. Ulazimo u mračnu kliničku psihologiju koju razumije svaki čovjek koji se ikada osjećao stjeranim u kut. Hinako Shimizu je savršena studija disocijativnog poremećaja identiteta izazvanog okolinom. Njen otac Kanta je zapravo zlostavljač. Majka Kimi je slomljena ljuska. Sestara Junko je pobjegla. Što radi ljudski um kad stvarnost postane nepodnošljiva? On puca, on se grana. Hinako se lomi na dva entiteta. Jedan je poslušna Chi koja pristaje na teror društvenih normi. Drugi je entitet dekonstrukcije, spreman spaliti Ebi Sugaoku do temelja. To je univerzalna ljudska trauma. Toliko dugo možete potiskivati vlastitu bijes prije nego što ona počne rasti iz vas poput parazita. Crveni pauk ljiljana u japanskoj kulturi simboliziraju konačni rastanak i smrt. Oni ne niču iz zemlje, oni niču iz nje. Kad ju igrate, vi niste heroji. Vi ju provodite kroz njenu osobnu autopsiju. Svako riješeno područje magle nije pobjeda, nego suočavanje s potisnutim sjećanjem. Igra vas tjera da proživite užas gubitaka kontrole nad vlastitim tijelom. To i nije survival horror, to je psihološki terorizam u kojem ste vi kao igrač suučesnik u njenom slomu. Pravo čudovište nije ono koje vas lovi u mraku, već tišina onih koji gledaju kako vas mrak guta. Hinakin um je slomljen pod pritiskom obitelji, ali što se događa kad vam um slomi globalna korporacija? Capcom je u novom kodu ostavio dokaz o najperverznijem biološkom eksperimentu nad svima njima.
Pravi razlog zašto su svi likovi iz Resident Evil Requiema zaraženi skriven je u video na ekranu. Kliknite i saznajte istinu.